أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة المتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد. Biz yuqorida Alloh subhanahu va taoloning fazl ihsoni va inoyat bilan At-Tafsir Muyassar tafsirning o'zini darsimizni davom qilgan bo'lib, Hud surasi 38-oyatga kelib to'xtab qolgan edik. Shu yerning o'zini yana darsimizni davomlashtirishga tirishimiz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول وما آمن معه إلا قليل. وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق
وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. صدق الله العظيم. Ayet-i Kerime'nin kıskısı Uygurca tercümesi. Nuh kimiyasıdır. Kavimnin çoğunları onun aldığını ötkende onu mezhar kılıştı. Nuh aytdi: Eğer sizler bugün bizni mezhar kılsanlar, kelajakda sizler g'arq qılınğanda sizler bizni mezhar kılgandek, bizmi sizlerni çoğum mezhar kılamiz. Xor qilg'uchi azob, ya'ni to'pon balasi bilan g'arq bo'lishning kimning ustiga kelganligini, doimiy azob, ya'ni jahannam azobining kimga tushirganligini kelajakda bilasizlar. To'pon balasi to'g'risidagi buyruqimiz yetib kelgan va yer yuzidan suv etilib chiqqan chog'da kimga hayvonotlardan erkak kishi bo'lib bir juftdan ilib olgin, oilangdagilar bilan halok bo'lishi hukm qilinganlar, ya'ni Nuh alayhissalomning ayoli va oila bilan o'g'li Kanon buning sirtida ve iman etganlar bilan kemiga chiqqan dedik. Onun bilan faqat ozgina kishilar iman etdi. Nuh iman etgan tavalarga aytdi: Kemiga chiqinglar. Kemining mengishi va to'xtashi Allohning ismi bilandir. Shubhisizki mening Parvardigorim tavba qilguvchilarning gunohini haqiqatan mag'firat qilg'uchidir. Mo'minlarga nihoyat mehribondir. Kemi ularni elib tog'dek to'lqinlar ichida uzib boradi. Nuh kemi minishdan burun o'zidan yiroqda turgan o'g'lini: Ey o'g'lim, biz bilan birga kemiga chiqqin, kofirlar bilan birga bo'lmagan deb tovladi. U meni suvda g'arq bo'lishdan saqlab qoladigan bir tog'ning ustiga chiqib olaman dedi. Nuh bugun Allah rahim qilgan odamdan boshqa hech odam uning jazolanishidan qutulib qololmaydi dedi. Ularning orasini to'lqin ayiribdi-da, u g'arq bo'lib ketdi. Ey zamin, suyungni yutqin. Ey bulut, tarqig'in deyildi. Suv sug'ildi. Allah'ның kafirlarni g'arq qilishni iborat hukmi ijro qilindi. Kema Judi tig'ining ustida to'xtadi. Zalim qavm halok bo'lsin deyildi. Nuh Parvardigorga duo qilib: Parvardigorim, o'g'lim mening oilamdagilardan edi. Sen menga ularning najot tepishini va'da qilgan eding. Sening va'dang albatta haqdir. Sen hakikaten en doğru hüküm kılgısan dedi. Hoş. ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه. ويصنع نوح السفينة وكلما مر عليه جماعة من كبراء قومه سخروا منه قال لهم نوح إن تسخروا منا اليوم لجهلكم بصدق وعد الله فإنا نسخر منكم غدا عند الغرق كما تسخرون منا. Nuh Aleyhisselam kemisini yasaydı. Her vakittaki u Nuh Aleyhisselam kemi yasayotgan paytda
özünün kavimlerinin mutakabbirlerden bolan bir cemaat ötüp edi. Bu Nuh Aleyhisselam çok maskara kılışkı başladı. Nuh Aleyhisselam ular şunday dedi ki, eğer bugün bizni maskara kılsanlar, sizler Allah'ın vaadisinin rast ekanligini bilmegech. Çokum biz sizlarni pat arada sizlar g'arq bo'lgan chog'da sizlar bizni masxara qilgandek bizmi u vaqt sizlarni masxara qilamiz. فسوف تعلمون إذا جاء أمر الله بذلك من الذي يأتيه في الدنيا عذاب الله الذي يهينه وينزل به في الآخرة عذاب دائم لا انقطاع له. Pat fırsatda Allah'ın aşınған buyruq kelgen çağda bilip qalsızlar. Kimki bu dünyada onu korkutucu azaptan keldiğanlığını yakını bilsizlar. Ve ahirette üzülmez bir azapның şurğanlığını yakında bilip qalsızlar. Hatta iza jaa emruna bi ihlakihim kema vaadna Nuhan bizalika ونبع الماء بقوة من التنور وهو المكان الذي يخبز فيه علامة على مجيء العذاب قلنا لنوح احمل في السفينة من كل نوع من أنواع الحيوانات ذكرا وأنثى واحمل فيها أهل بيتك إلا من سبق عليهم القول ممن لم يؤمن بالله كابنه وامرأته واحمل فيها من آمن معك من قومك وما آمن معه إلا قليل مع طول المدة والمقام فيهم. Bizim buyruğumuz ulanı helak kılış, veyran kılış kogan buyruğumuz kege vakitta biz kandak aş Nuh'a vadi kandak ve su na kuşluk tununun üzümü partlap içip çıkan çağda o tunu deken inanda naya kılıdığan bir urun. Bu azapninki kelişki bir belge olup alamet olup kegen çağda Nuh kuşuna deymiz ki bu parkutqa hayvanatlarının türdün boğan her bir türdün erkek ve çişulup jupu-jupudan ilvağın deymiz. Ve senin aile uruk tuqqanlarını o kemiga ilvağın deymiz. Lekin lam Allah'a iman keltürmügellerden boğan, enanga monundan burun bizning kavlimiz ilgiri boğan, yani ularning iman keltürmeslikке bizningki ilmimiz boğan, bu kişiler bunundan müstesna. Mesela Nuh Aleyhisselam'ın oğlu Kenan'dek, onun ayalıdek. Bular onundan müstesna ama başkalarının hemmeni kemiga elvağın ve elvağın, mündürvağın bu kemiga sana sının kavminin içinden Müslüman boğan kişinin. Lekin o Nuh Aleyhisselam'a çok şunçılık uzun muddette ve Nuh Aleyhisselam aşının içinde aşılar kavmi için şundak uzun tuğan halda lekin lam fakat çok azgına kişiler Müslüman boldu ya deydi. وقال نوح لمن آمن معه اركبوا في السفينة بسم الله يكون جريها على وجه الماء وبسم الله يكون منتهى سيرها وبسم الله يكون منتهى سيرها ورسوها إن ربي لغفور ذنوب من تاب وأناب إليه من عباده رحيم بهم أن يعذبهم بعد التوبة. Nuh Aleyhisselatü Vesselam yüzüge erişken ya yüzüge iman keltügeller şuna dedi ki kemik minanla Allah'ın isim bilen sunuzda bu keme akıdı. Allah'ın isim bilen bu kemininki seyrisinin tügüşü ve rusuvuha ve o keminin toxtuşı oldu. Çokum menen Rabbim
Allah'a tövbe kılgan ve o Allah özün bendilerisinden Allah'a qaytqan mında kişinin günahını elbette bek mağfiret kılsıdır. Ve ulağa rahim kılsıdır. Ulağı tövbe kılandan azaplaştın. Evet, rahim kılsıdır. وهي تجري بهم في موج يعلو ويرتفع حتى يصير كالجبال في علوها ونادى نوح ابنه وكان في مكان عزل فيه نفسه عن المؤمنين فقال له يا بني اركب معنا في السفينة ولا تكن مع الكافرين بالله فتغرق. O kime o cüp cüplen boğan hayvanatla o Nuh Aleyhisselam o Nuh Aleyhisselam'a ergeçkerler bilen bu şundak bir dolkunun içinde ekvadıdı. Şundak üstün bulup örkeşlep kötürülüp yukarı deniz dolkunundan urulup hatta bu deniz dolkunu bu keme özünki üstünlüğü de bir takka okşaşıp gitti. Ve Nuh Aleyhisselam özünün oğlunu toğladı. Bu oğul olsa Nuh Aleyhisselam ne mi dedi? Üzsel boğan tipi oğlu Nuh Aleyhisselam inadın ağırlık tuğanın. İkisinin ağırlığı biraz mesafe vardı. Müminlerden ağırlık tuğan bir yeriydi. Nuh Aleyhisselam oğlu için dedi ki ey oğlum bizden birle park tutun beni yen dedi. Sen bu Allah kafir olup g'arq olup ketganlarning qatoridan bo'lmag'in dedi. قال ابن نوح سألجأ إلى جبل أتحسن به من الماء فيمنعونني من الغرق فيمنعني من الغرق فأجابه نوح لا مانع اليوم من أمر الله وقضائه الذي قد نزل بالخلق من الغرق والهلاك إلا من رحمه الله تعالى فآمن واركب في السفينة معنا وحال الموج المرتفع بين نوح وابنه فكان من المغرقين الهالكين. Nuh Aleyhisselam'ın oğlu bu Kenan şunda dedi ki meni bu sudun saklap kaladigan bir taqqı panalının men dep. Aş tağ meni bu suduncu ekip geçiştin saklap kaladı dedi. Nuh Aleyhisselam bu oğlu Kenan'ı kardeşine dedi ki bugün Allah'ın buyruk, Allah'ın kazasın ki bu mahlukatlara düşken bu gark ve alaktin ibaret bu mahlukatlara düşken Allah subhanahu teala'nın bu buyruğu ve kazasından illa Allah rahim kankışı kutulup kalalaydı. Olmasa hiç kandak Allah'ın buyruğunu tosanç bir nesço Allah'ın buyruğunu tosup kalanmaydı. Құтылдырып қаланмайды. Unda xoğaç iman keltirip bizlen billa muş parıqtık boğan parıqtık menigen dedi. Ama bu kötürengilik dolukun, deniz dolukunu Nuh Aleyhisselam bilen oğlunun arsını tusup aldı. Neticede bu halak oğucu gark kılınğıçlarının katardım boldu. وقال الله للأرض بعد هلاك قوم نوح يا أرض اشربي ماءك ويا سماء يا أرض اشربي ماءك ويا سماء أمسكي عن المطر ونقص الماء ونضب وقضي أمر الله بهلاك قوم نوح ورست السفينة على جبل الجودي وقيل هلاكا وبعدا للقوم الظالمين الذين تجاوزوا حدود الله ولم يؤمنوا به. Allah subhanahu wa ta'ala yer zemin kışına didde Nuh Aleyhisselam'ın kan pütürley tügeşkenlikin ey zemin hem suyunu özen işkin özen şümürgün ey asman yağmur kıştın toxtığın
Şundan su biraz kemişki başladı ve o zemin çok kuruşku başladı. Yani tügeşki başladı. Ne baba? Ceffe veya ki nepi demende. Kurdi asası tügdi degenlik. O zemin kuruşku başladı ve o sonucu şuna tügeşki başladı. He, işqa şuruldu Allah'ınki buyruğunu Nuh Aleyhisselam'ın kavmine kılışlı. Ve bu parxot Cudi degan bir tağının üstüde o'rin olishga to'xtadi va deyildi Allohning chek-chegarasidan eshib ketgan, Allohga iymon keltirmagan, mana o'xshash zolim qavmlarga halok bo'lsin va bularga Allohning rahmatidan bular uzoq bo'lsin deyildi. ونادى نوح ربه فقال رب إنك وعدتني أن تنجيني وأهلي من الغرق والهلاك وإن ابني هذا من أهلي وإن وعدك الحق الذي لا خلف فيه وأنت أحكم الحاكمين وأعدلهم. Nuh Aleyhisselam Perverdigarı şundak nida kılıp dua kıldı. Dedi ki, ey Xudayım, çokum sen bana, meni ve menin ehlimni g'arq bo'lib ketishdan va mush to'fonda halok bo'lib ketishdan qutuldirishni va'da qilgansan. Albatta cho'qim mening o'g'lim Kanan bo'lsa, mening ahlimdinti. Cho'qim sening va'dang hech qanday o'ninggacha xilof qilmaydigan bir va'da. Sening va'dang mustahkam bir va'da. Sen bo'lsang hukm qiluvchilarning eng hukm qiluvchilari va u hukm qiluvchilarning eng odili. Xo'sh. Hmm. Ee, Bunu demdi وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي. Bunun da tibah vada. Ya ard ya sema degenimizde. Eble'i aklai. Bunun da çok cenas nakısı var. Bu cenas nakıs mı? Muhassanat-ı bedaiyenin katardan. Bu cenas nakıs gen kaysi dese cenas tamның eksi. Oyunu ikki keliminin bir lafzda bir-birisi o'xshab qolganligi. Ablai, aqlai. Masalan, lafzi biroz o'xshaydi, ammo ma'no jihat o'xshashmaydi. Lekin yana janas tamdan biroz farq qiladi. U janas tam to'rt narsaniki tartiblik birligi bilan janos tam bo'ladi. Agar bu bo'lmagancha, bu to'rt narsa bo'lmaganda janos naqs bo'ladi. To'rt shartning tepilganda tam bo'ladi. Uning birda birsi xalal ketsa, janos naqs bo'ladi. Garchi lafzan o'xshagan bo'lsin. Masalan, harfninki turi o'xshashmasa, aqlai, ablai ma'noda B bilen kap o'xshashmaydi degan gapda masalan. Shu o'xshashmasga bu naqis bo'lishga sabab bo'lgan naqis edi. Bu to'rt xil harfning turi masalan, harfning soni, harfning tartibi, harfning masalan hay'at, qurilmasi, harakat, sakanatlardan iborat. Shunda hammasi o'xshash bo'lsa, janas tamday to'q bo'lmaydi. Birda birsi xalallik qilib qolsa, janas naqis deytuk bunu o'zi janas naqis. Hem bu Judi degan nada hozirqimi shu nima bilan Kurdiston rayoni qaraq degan deydi ekan, Naynava degan yerda. Hozirgi Turkiyaniki Shirnaq degan viloyatiga shu qaraq to'g'ri keladigan
Irak ve Suriye çegerisiga joylashgan Shirnak viloyatiga. Kurdistonning shu nimaga Naynava, Mosul tarafigaroq Turkiyaning sharq janubiga o'sha yergaroq to'g'ri keldi ekan hozirgi. Ba'zida Hindistonda bir tag'in deydi ekan, ammo ko'pinchilarning deganida Turkiyaninki Shirnak viloyatiga yaqin Türkiye'nin şarkı janubida Kurdistonga tutash bu tog'ning o'zi deydi ekan. Suriye bilan Iroq chegarasi tarafidek. Xo'sh, darsimizning davomi keyingi soat bo'ladi. Va axiru davana alhamdulillahi robbil alamin.